You know, we have to give it up to our governor. Because you are governor, we go Kenya ta governor with. Reke tu especially rĩu gĩtarũ gĩkĩ kĩaragio ũũ tũraria rĩ. Yes. He's outspoken. Even the thing no wari electiro. Yes. He's the only one. So give it up to Wairia. I argue the Mari Quarry. They were ousted and he made a grand comeback. We agetiria. Agetiria kiuga. Andwa mulanga. Mauga de sala. Mauga wero dina bere. Na moroto vitu. No miratu. Ona jamu akila onji bidi yake ri. Mheshimiwa jamu lekiri. Ni araugire neturera ni tena governor. Nyabende mureke arute wira. You see? Abi arute wira. No to tũraingĩra rĩu thĩinĩ wa siasa. Ona niĩ ndĩ ha. Ndĩ hau. Nake governor witũ no. Arathonga hau mbere. Yes. Rĩu mũndũ auma governor rĩ. Yes. Senator na governor nĩ kĩrĩkũ senior nĩ governor? Oh, well, I don't know by the book, but by the look of things. In the court of public opinion. Yes. Gova. Gova ana ushawishi mkubwa. Oh, yes. DJ everything no kile we control billions cia county. Yes. So you have to give it up for the gubernatorial position. New governor witũ wa mbere mũndũ mũirũ. Mwangi wa iria. Yes. Ni araruga magiturua. Ye gwatha bũrũri. Ya president. Bũrũri. Na usawa kwa wote. Atiriri ndo Kana haracenjirio mbembe. Nĩguo ndĩroria atĩrĩrĩ. Kaumire CRP ndatigĩte wa CRP. Rĩu nĩ usawa. Kana nĩ ĩratransformire. Anga noyo ĩratuĩka usawa. Yes. Tondũ CRP arĩ na rũri rwa mbembe. Yes. Usawa ndio nĩ na rũri rwa nĩ gacaũ kana nĩ ng'ombe. Nĩ ng'ombe. Anga nĩ mori. Na arauga ndathana gũkũ. O mũciĩ Kenya. Ng'ombe iria. Well, you have to give it up to our county. To an candidate. It's a good thing to do. Yes. Actually, what the moderator called president Kuma Muranga, Kuma Mativa. Kuma Mativa. Netuikari, netuhereire baro tio muno. Muno. Netumia reire inane. Yes. Ndakiuga ndwa Muranga. Nemukangora hau. Mwangi wa iria. Rũri rwa ng'ombe. Rũri rwa ng'ombe. Twathe bũrũri na tũtware wega. O tũrĩa tũtwarĩte Mũrang'a itũ. Ngojeni. Ngojeni. Akĩrĩ na kĩbarũ akĩrĩ na ngomba witũ. Tondũ nĩ agũgĩtuĩkanagia bũrũri ũyũ tondũ ti mũnini. Ti mũnini. Ndũrĩ nake ngomba akiuga nĩ ararũgama rĩ. I think he knows what the job takes. Tondũ president rĩ. Ti kaunti. Bũrũri nĩ mũnene. No mwaga akiuga nĩ andũ aigana. Wairia. Why you serious? Senior elder. He's a Tory. A Tory. Mimi nasimama rais. Kiti ya urais. Nadira goa. All right. Wacha tutaangalia vile wingu itazama. Wacha mania ground. Hello baba. Wairia. Ni useme mapema. Matuende mbele yako. Ni useme mapema. Kinyang'anyiro kimeanza. Wailia niko ndani. Haya. Kuna mtu akataza wewe. Chama gani? Kuna chama gani? Usawa. Gani hiyo? Ni gani? Wele wacha wewe kwa ile ingine ya mahindi. Hii ya ng'ombe. Hii ya ng'ombe. Nikiingia kila mtu ng'ombe. Kila boma.
No more can lobby. You see, don't get a president and become a powerful candidate. If you do not lobby your region, you have to. Yes. Ningeo kwera wogemishu magana musi. You magana musi. Ugo no kiabio nyitia musi we. Mega view. Nige na ruso kyo region diria ige. Yes. You no more can lobby all the influencers. Sambina. Ile la monyi tile. Ile kurugamia mundu wa guku gwitu na warienda kang'ata tonda heka ohoro mwire no tilege ari maundu serious mamuna ngaitu na ujevere didi Bajaron tuaritie. Pues muerto mari. Na kerwo. Gavana. Ya lugar bere. Nigudoga. Jawawa. Amawa. Yo quiero inyuta ira oko. Ni hangenyiri. Senda the governor. You actually read it. And did I read it all right? And did I the way you hold ya? What to us? Na kugekinya ni watu wazali. No mwakatu abetweze mchemani wa group ya Multi Kenya. Utwire kilio tubageire. Tondu waniriire kuria ndu tukorete atura kauga police demri twende igwe twekire kibaki andu ari hau ati turigite ni tuchemeka hola ni no nyabe hose be kizatu tondu Kenya timuranga ni ukomizirania na V8 Kenya dogi seria na RX 5700 yurapatana masagu makumbuka nieto ngiaria wega no kunengere igiri cia kuriunga ichorwo ng'ombe nene yo mukamo rugwe thonde kwa kamukamo ng'ombe ti njuru nichuiriraga ciana Mwithane afya. Riu aikorwo we nĩ wakuo twathĩ ndeto icio nĩ tũgũcikarĩra thĩ tũmenye tũngĩthiĩ njĩra ĩrĩkũ wambe ũhakikichie buroko nĩ warĩa acio angĩ gũkũ maume kabuti nĩ ndirarũgama na tũkũrũgama Rally with the president wa Kenya. Right in the break of Canada Matiba. Anyway, we wish him well. All the best. We know more will come up. And only I get to connect you for now. Yes. You put a mono going very attendant. No horror, you're contrary to our transition, your mother, you're actually the kid. He's now in the limelight. What among you idea? Nianaro Gamma Ulais. Why Jamhuri Asia Kenya. Mungu wajana wote. Madao kwenye ndio Topaz driving computer